Mera chera umbeti I Amuru ma RDC ma kono Steven Odong Latek te Kiciko Lupwonye ka chelo ki Lunyodo ilok me Kwan do chake o chabet en lutino Lunyodo weng mir kunene ki dwak lutino Kwan I chawa ma opore amire kon wanen kon video eni kada waduk wanyak loke. We young women are men of Uganda. En Odong Latek wajuni kare ducho Lunyodo bere kachwalo teno iporo mano kwando chake waka Odong wajuni man balo kare be kwan kilo teno ada pole wanu ngeni tam adek ma loteno miero utim progressive exams meneno ni mono etiki kero bengolo ke kany itiara nyim wangeyo bene pol kane pitich maduong ma Lunyodo no chao kene gitikere gidiyo luteno mukanao wekpego doke gang kwan dong machala Amuru district wamiyo machalo directive wamiyo machalo twero bod dul madoro pwony ne effective neno matin maki yabo ki skuli inspection tie na tiel in all the schools meneno ni mono kala funy mono meta ni oberi gang kwan la pwony tie kali teno no meta ni go bed gana di gang kwan gi tie Ibod Lupwonye RDC ma Amuru wajuni omyero guchak fony ineno magamente okero mechako kwan kikume wek lutino kwan bene gunong fonye iket mamete dok tie pa Lupwonye gang kwan po bien mer ni bien me signing register ki loko kono bien signing register pwony bien pol kare impression mo ni madano beru kere wigini mono puri pwony pio chake mukene bene wano nyeba ni neno ma tiel luteno beno gituka peke timo pwony kwa miyo machalo directive ni mono luteno ben ki chakwa ki pwony so atie ki gane by the close of day no inspection report school adi mago yabo adi mapo yabo Lupwonye adi ma reporting Odong cheko ni meno opichine bibero ka wot igayi kwan kachel mapatpat meroro ket makwan ochake kwere biman kakino gang malufwonye onyodo teno kwan peka iye chi ofit mamege bimio fod ingayo meta ni wan machalo lutela wati dogu kore wa me supervising Lupwonye wek Lupwonye be dogo supervising luteno dong pewa bigi yoko kenyo wachero bion meneno ni litino ma pegitika reporting I gang kwan there should be deliberate gina tima but Lupwonye ki management me school ki lutela me chako identifying gen ki lupo ki gang ni ato tin po reporting school ngwa motime moguno nyomeo mogono komele these are factors ma meta ne wan machalo lutela wange an leteno makoni winyo ni upone no latin ma mwaka ne popore me chercho now unless we take deliberate efforts meneno ni mono walubo kogi kama giti ye then no pa wati akonyo lwak mamegwa wa moho dokatiki gen wa committing resources ye ne wabilobo school ka chel meneno ne pwony yape ket ma ono omyero bet kere malupe kiket magamento yobo kwere kwan omyero chake nindwa beach medwe mabungwen bakali pario pero werio biloka ngea Iwanwo TV and Clodomona ya Amuru district Afoito twal me nano chel kidwan video ma Clodomona oyu enoni pat chabir chake manyen tam manyen tad tam donko Pierre Takotwa ni tela ologu po wi Lupwonye ki bena lutena iken ping yene ko berite cha kene no gena le mon woni laxity no tie iken ping ko de ko tien ma berika mati bien katit kan ana Lupwonye I dog school yo kamati bien do chunge do gate cha chel pioroma enti chung don ka kor tien kwan mok bo oled ana wa be la nyot ma bet to ne Lupwonye mero go bet exemplary ine o chon gang kwan wa lutien bena o chon Atamne gen ma RDC tika lok ne pertek. Mia chiel pol kare ka kwan tika chake Lunyodo
gemar wachi chere gan kwan ne ma chel ine chako kwan che chi ki pe ine chako kwan no pe ki merne i chere kwan kong chabera chel mon ni kong utumo cher no kong ka fuaro pe class no ke US class ke temo ni di railing kwan pa lo teno ami no kong ngole manak wi po ni yang ma kwano lutino kwan magi chako kwan cheng baraja in teki de o late like cha dek ki cha ngwane I o no dong lutino dong ngio in dok na fri nyen bedu utut fale ke o late I no dok no adjusting tek Pira tek no o wenching baraja ko ti boarding o wenching cha bir wek mo we adjusting ngi ka chelo wek pedak latino o cha kan ka don ki la ka beri class inono ka beri pongo indong you're forced to sit at the back so pir tek ma dani nyoro gucwal tiano gang kwan on the first day of school chair school John Perach ento gen maraja yeni lo nyoro mo kana wigi willo ka yopo loteno male mono wachi preparing the kids for the start of the term Nino miro yub latien requirements betie jimatien wa betie wa kan no chakani tap ki chair school kid ne new vision tin giti wajini lo nyoro the schools mo kane chalo Kampala the turn up was really good kama lo tiano ali bachel kimia beach lo tiano mia bor have come up any be now midu chene conversation for pa Odong Latek Odong ti wachi pero manti kwere ni gin ginge ni pol katam tika chake lo nyoro giberu kom giberu wach ka chake o we gen gi woro school lo wen ka roto kirata na ti kwere ka lo tiro nok pingo lo tiro nok ka dong pero ti bol lo nyoro gen gi be chaka dak cher we kwin ga we kin gang ana bira wuji kom example mo oberu ki kansala mo area ma megwa ka kwano chake ni na me achel pe working ni na me ario working pin Ko no latin kila nyuriti poro ma pe chwa latini poro ka kwan gang kwan juar latin ter gang kwan in la nyuro miro kon kiteri police chi vote kono peni na che yes o la chen nyir no atame ko dugita mario popokaro o dugita mario nyiro karo mo mala malfol mi achel o konyo ni neno ni enforcing me metro level pa dan mi cher gang kwan ento lo nyuro mo kene kumbitni ene ketika olo teno ka char ka kwanyo jimmo ma teno ki por weke chak neno yo mi charne pan ene cha matika neno teno ka kar kila yue agulu jimmi mogo mi achara I chako penye kenni ke koro we neno kwan ka dak chako charne lok man ni chako kana lo nyoro pegiti ke chane me make yo me welo but scholastic materials me kwan bok ke kalam ge o yue requirements matian toilet paper ge jim e magang kwan ge chaka ni irama tame ner ma chele fut lu nyoro pe guguero chana yana ne wang ba nge la wo ni no kwan wa chaka dire ene be la pen material kiberu gang pe duedi la tiano beru gang chabera de in pe no le piera rio o yuej mi art ke wa chlinga li bachiel toilet paper ke mera rio men rolls rio mi ali ba de na li ba bichiel kuma li piera rio Kemero mago kilo kona di kwanye mio ali pierre deck is good enough to start gang kwani bene dana yeti ye in terms of school fees kiti wajine kan ni kepenyo la fonya chel me Bishop Cyprian wajine Paul Palonyoro bino bot ge ko ne chene pe gen ge ye they have given the struggling parents time me yin school fees ento kiti wajine kadong school fees pe make sure the requirements ngo it's a balance game. Obin bot wa we lock kwedwa we kwa ngepe. Ma we pola wo ma ya channel Lupwonye gukele we go head teachers gukele we go ni schools fees ke made by 50% pengo. Pangi wan ni wel cham ko bere tiyo la mal moranga ki unga madong lutian kwan cham de twale gang kwan welo ira malo. Mo metingu moranga kama iporo nye dukan magiti mo mataka we ira malo. So world school fees ti double. Ma yo gamete mero nera ne kikati kong ma chen me konyo. Lunyodo me wek school fees dok pen ki bena mario me konyo gang kwan me nero ne lo tien ma lunyo tikile ne ni chena ne we no ki kwene me peto gi ina chitante primary school administrators makoro ini gen gi med school fees and school fees magi medo ni PMT is a government school gi medo in consultation with the parents kongelu ono nyoro ke logo geno ge dwa chen mero kitano school pagamente mero ke do kwere ento bene magi mede pe duongo twal bene gi mede ki consideration ni economy committee matek ento lo nyoro be miro nge ni mia chiel pero me pi utilities gen ke bot gi chalo gang kwan dong pero gi ma dirty utilities pi match
Nen machal kitante is a day school. No olo di chenge kan ena ino Lupwonye your head teacher tiki care me gwa kalotien. Kay go kong boarding school. Mir nen lotien go idiwo go cham go maro chai go neno teacher money on duty idiwo kidi cheng expenses per cooks cleaners jim egini wang no boarding school miro nene tika running in no kon furi penye duari o money PHL lotien school fees ba so achar ne dir kenena side wang so gamere miro kate me konya at least gang kwani head teachers menero ne kari bene kwano chaka but also it's good enough ni Lunyodo mirgute school chalo part of their daily routine ni ka an latiana kwano school money I build a better relationship with the school and I have had scenarios ma atero tiana gang kwan kenu kana pe kichane ento ka atero ka moke keno ngole ma food pa no money mana kirana bione first priority ket kon latin cholo chilin school fees ale mia bichel and ale mia reo mono ngole inoni it will go to the school now school not ka bione gi money ka bione by the time money bione no you're bridging the gap korne chien madong korne tek lowen ene chien me ke bega ne obiero habitually chien chabet manien wai no mu char chabet manien mu chara o muini o accountant dakpe mu chara miro o muini o ngar mo ko sign ni girango kumbeti ki madano urwenye tiki madongo twale karman me covid eni ba jemete da ko tek man miro wa yeni jemete da ko tek it is hard will me jeme wenti char malo so eni pange kamadongo wa char ye eta kera lolo kawaje ne government tuyambe achar school mo uchu we are full in no school fees tie wele peta ento requirements o mia wala which ni latin miro te ma kilo pierre beach ena apa ino teklo tiana di ni wa teklo tiana mia rio ke pierre dek le tiana mia rio ke pierre dek get times kilo pierre beach mi ka unga how many tons itamilo tini chama ma on weng. So while schools are also trying to give basic service to our children, they should also be considerate. You try to strike a balance between what you're asking and how much you want to ask. Pide kerni PM nong tie ben nong grama kelne chi dong watim command. Lunyodo chako weighing won wa jone mirgeti kwe. Icham ingo fonyo tiano. PM la tiente ka kilo piare bit. La tien me P1 P2. Itambo chamo tum. Anyway, no, cooks when no, I'm not saying it is bad. Enta wajini schools may kumalame Uganda. Gina Neropol schools, Jemmy requirements. Latin, inoni school fees tie makatiri kumain. Imuni chilinga lipiara bichel. Enta chera requirements. Requirements is going to over 500,000. Kel plastic kono kel gera kel ge. Ki kwani ki radu ma itu no spreading e chak pela chana timngo o wa jomo kan wachi luor ka kan ngarma kun chalo kamera wachi ni ali piara rio e wilo e will requirements para tena wenga requirements ma yang wa kwani primary requirements to toilet paper rim ke colors books colors books colors kiset ke tike ka ila ten kwan ka de tike kala the first day of school ibitero toilet paper rim yes aya kigwa kan colors and mano class teacher gwa ko kamone igi mamegi mirete 1 dozen of books kalam pen ke pen gwa ka chiel mo utum man ko nyone yene cementi yene magalo cementi yene plastic chair mokeka plastic chair mengo iberingom ko desk pere or kwa iberingom ko desk pere or kwan maki penji